maisha no maya oyo no ama adara kwa ndira nyama mbatoti mo ndira ale kama oyo no maisha no maya tiwo she lived her life to the full akigone kamutulire mwega twana na ciarire twiri na tutatu tutaturia mwitwe totora tututire na tutatu tuturatubando moragane tobo twalekia kurara twiri ni waje kurikia mundu utidaga kumenya gaikiria unamutana mugaikia bari katia hau mukacha kurana na ndu basi alisiana patikana na ndu ngetha tuhote kwenda na maisha askara twara twake 10 na twara tutu na tutu wa mutia na twathoma riu susu kinyaruka gukua at 97 akita lipstick agekira kofia nagekira mutira nena mugathi uri gukorora wira gukorora na guys ukorora akora wiri ati break pressure at 97 niwe gwikira gakofia na to na ndio mundu ane mukora kama maundu maria ndete nduke atwa korone standard muno meka yo maundu maria ndete kuku susu ndo hata kurukagia moko akai ona ni ndeta yini akai ha ndeta yini akaya and I think this lady lived her life to the full na huruka nikaikwenda na miaka kila nara mabia tera bole ukie huyu waikara kinyagania mwana ni kiro tutaingia dunia tuone mbele yote tuingireire tukare hata sisi huyo utoroke ndo na rendete ni kuita ngira makoma mtu baitira makindo bila kura byo ngeweza rwimbo yale ya neno horo ni mwende mtu akoma tikota marendete ukuko wewe mtu mudanga ngimba tikoma kora matira magekagana rumu make ara matiki kura kira mama yangu wote nipo kijake baba yake tukokere roho Mwiwa wali kwa kusikia ni bakio kelelo. Logi mtu wana kutumba kelelo. Mundu wote akaenda kinyando bakaiga nia. Todo that's what she got. The other thing I have learned about this lady. Daina hakashi ya kuturi. Todo katika bibi nice. Kama kwa bakiruma. Wacha wewe bakakame bakia maundu maki. Logi tupiki hapo ikaleo nitomwende ni kwa lete. Ana mara yangu akimara karaha bakayo to store ukayo to shai ni hana kuona kinya to sausage kale deranya mama na moe mbona tikalete na mtumia mama iko bora Christian ya moe but that is my imagination that this is who this lady was ihoya ya kwako ni atumia nito ya ora bili bueno tunya ya kidenge ngene sio kidenge ngana ya narume ukidenge ngana ya siana muthuri ni ko haradire na ngogiro tikika ngogiro twa kirani wina kabitira tuligathi yako kwa wangu atalio yako wewe wangu atalio ukale umwenda no wako atalio ikirana tumitira tuligathi ukaigwa wega no gatiga mapresha mekima muturire kuria musugatika bafanga ukahe muthegea kuria riu tikage muthe kuria tarete usoke gukakanitha kuhanania naye ati umora kikani tugatirire tuyo kande toyo ati ya kuria ako ole ako ile ikaro agekora wikara gwake agegociarira twana agekora acenjia turamucugurikira no gitamba yoro hake atirudi ukihangania na ndungata ici na ndio ndungitakikanira wenda Jesu ika agwatale wendo na muthenya urahekitu umenye makofi maku no guku uria kungi twakinya nduri wa muoyo wikara wikona muoyo uka kuhangania na kanitha atungate abirira kuria mucii tondu kiu nikio kiriro kiria giki riu koguo tikwenda kuga maundu maingi tondu ndiui family ino but I just want to say Ngai wa muoyo amurathime muno na amuturie na kindu kiria gikagwo kiega muno thiini wa muturire wa mundu anakua ni guturia legacy iria mundu ucio arendete. Once you keep the legacy that she kept in that family na yoneka ni family ihorete ni family kaigwa undu maingi yani maroneka mena tuindo no maundu ni kurora maundu ni tuindo kama kuona adwa ya hotu na kanya mbangi yo makirea na karaka
matugo makigayana karia gakugayano kagayanwo karia gekao makarie na thayo na kegwa muoyo amuturie na mutikana kiriganirwo ati mukurwambiririe nyumba ya Ngai na niguo arekiria. So you forever remain there. Tondu kuu no kuo mukagaira muthamaki wa Ngai. Kuo mukegwa mwamurathime na mwike wega basari ya kumanira niturakirie kuheana niturakinyirira yanyu nituraheana.